ngasi yu pung nipanga minit tara mga chapam aduaida Chandel district ke Technopol da yum ama electric tagi horopa mai na chakre pau adu fangbadagi kuntaruk shuba sector ge tarani thoi suba Assam Rifles na khudakta changshinduna mai kanbagi tabak chathake mai aduna miyo ama chakpadagi khudakta unit hospital da pokatuna lakanake junior commission officer amsu kharasoki hairi Manipur Police Department Police Constable Nupa Lisingani Chaniga Yankani Toy Manipur Rifles ki Rifleman Chamriga Nifuga Matoy Manipur Police Follower Chamangaga Umfumari gi Ahangba from Mensinan Bagi Ayaba State Government Pikre Police Department ki PRO gi Cherol Amana posting asi apply Tonimba candidate Singna District ki SP Singh Kangpopi Amadi Jiribam Subdivision ki additional SP Singh Unaduna application form Loba Yagani Mari Lenaba Employment Exchange Singda June Ama Fawi Manungda form Pising Gadabani Hari Amaromda Inglisani Tarahumdoi BSK Police Constable Lobagi Tabak Thorum Kaya Loishindana Lading Talak Asida Ngasi Police Launa Nabagi Notice Torakiba Thawong All Manipur Written Test Successful Candidate of Police Constable Man Inglisani Tarahumdoina Yaning Daba Fondoli Wadilube Pibam Asigi Matangda Hayang Lining Thaw Awangba Ground Cry Lamlongda Mipamama Pangtong Nabasem Sakre Scheduled Caste, Scheduled Tribe Amadi Swathana Ladiba Kanglup Amasung Minority Singi Tabak Toba National Organization Gi Tabak Toba Dalit Sena Manipur Branch Ki Anoba Thau Puba Singh Khankre Manipur Ki Sangnaraba Film Actor R.K. Somarendrana President R.K. Soniana Vice President M. Bidyarasna General Secretary Oina Thangmaiban Maislam Lekai Daleba R.K. Somarendra Gi Yumda Pangtokiba Tharam Aduda Somarendrana Center Na Manipur Gi Leita Laira Singi Thadarakwa Senfam Mafam Jana Yauribra Tidolaga Aran by Yarum Labadi Madu Chumtona Bugidama Loop Asi Infal the Suhang Bani Haiki. Adi main of the listeners and put the lapam the kata by Highway, Madam the Mobile is minorities Mama, Silkas tribe, Morina village, little Lara Mam Livinina, so Mam Jamta Matin Pangzige, the Hogi Pong to Huxi Pangana Livise, that is not true the listener, where the Pangamagi, Hogi Dream, and the Kanas Honazani. Support those Mam support of people, when people support on a Mam the number of things Pangani and the Ram the tribes in cast. Let me am the Pina, Angam Ting Panganina, to your side where the listeners in a portion of Wangjing Amasung Karen Bikok area that Ngasayuk Tawal Police Commando Nati Humbagi Tabak Chatabda UNLFK Corporal Amafari Hari Pagalabamu Asigi Maming Kumukcham Romes Chahikungamapan Apopat Temba Wangu Samusangdagini Amaromda Porompat area that Gari Huran Bamu Kara Lady Haba Akanaba Pau from Badagi Impal East Police Commando Na Junction Duna Acharawo Sing check to Buddha Porompat crossing the Gari Huran Bani Haba Mu Emma Fare Pagalaba Mu Asigi Maming Milan Chahikungataru Apopa Nongyai Yaripok Yambe Makalakai Dagini Mangondagi Huralapa Angobomachugi number Semdolaba Honda Activa Ama Pangle Hari Gari Adum Hangna Yaripok Lai Lampatagi Huralapani Hari Sri Satya Seva Organization Manipurna Sai Baba All India Ki President Nimis Pandya Vice President M. Ramani Amadi Ate Leader Singh Opagi Thorom Ama GM Hall the Pangtokre Nimis Pandyana Ekoi Matam Chupada Achumba Takshi Khasi Naibatai Haiki. Followers of Rama, followers of Krishna, followers of Jesus, followers of Buddha, followers. No. Bhagavan Sri Satya Baba did not want you and me to become his follower. He came to tell us that if he is God, you and I are also God, and he and I are one. And that is the difference of Bhagavan Sri Satya. Kaisamthong Kendra gi Ward number 11 gi manung dalaiba Hodam Lerak Primary School da mamangay dagi polling station oiduna Hodam Lerak Nongpok Kaisamthong maning Longjam Lerak ki voters singna vote thada duna lakliba mafam asibu handakta lekai lalaga leiba thauda babu lekai gi Chakwat Khongthang Club ta polling station oiragani haina order thorokiba asi yaning de haina ward asigi voters singna phongdoli April 19 da thokiba draft electoral roll dadi Chumna Thoraki, Adubu, May Anida, Tokiba, Aruba electoral roll the D on a Taina Thoraki, Hodam Larenbi, Lampata Pantokiba Pawimi from Amada, Imjau Larenbi, Nupi, Kandopi, Secretary, Lysram Sangitana, Mamanga to give vote Tadana Lava polling station, Hongdopo Madam Chade, Anobo polling station, Tan Chatpa Hibasi, voter Singi Kudung Chadabamay Nagani, Hanagi polling station asi Mapam Chadabasunati, Maramaduna, Hanagi Mapam Asida, Adamok polling station, Ohenbu, Natrabadi, voter Singi Hug Matpani Haina, Miam Logani, Haiki.
अदुगा हंदक से अखोगी कैसामतों होदाम लाइकी ममांगी साइड से अखोई हुजिक लैरिबा थौदा बाबोक लैकाई सिदा अखोगी पुलिस ने से पुथोक पिग्रे मसिगी पुलिस स्टेशन से हाना थौदा बाबोक लैकाई से अखोगी सिदा ला थादरमबनी अदुबो हौजिकती मागी अनकपम जगादा पुलिस स्टेशन लैबदा अखोई कैसु काइजदे मोई चसखिबदा अदुबो अखोई हाना लैजरमलिबा सुकुइना लैरमिबा लैकाई सु थंगनबा नतबा लैकाई अमसु लानबिरिबा सिगी अखोगी लैजरिबा कनो से भोटर से चहुम हेले असिगुम मयाम सिबु अखोइना कोथोक पिरगा अखोइना थौदा बाबोक लैकाई चलु हाइबसे अखोई भोटर मयामसिना अखोई याजनिंगदे डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड फंख्रबा सगोबन तेरा अमुदोन लेरेक्ता लेबा आरके इबुंगो सिंगना मणिपुर पीपल्स पार्टी दा यारोपदा पार्टी असिगी प्रेसिडेंट यावना अतै थौपुबसिना हराउते यामना ओख्रे थौबाल आईसीडीएस ना अंगनवाड़ी वर्कर अमदी हेल्पर लोबगी पांगतोखिबा फॉल हाइदोपदा अरानबा कया यावरे हाइना मणिपुर मुस्लिम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ना थादोरपा चेरोल अमना खंगलली CDPO थौबाल चथरिबा थवोंगसिंग असिदा लेंगांगना अथुबा मतमदा मियेंग चंगबियु पांगथोखिबा रिटर्न टेस्ट की फॉल हाइदोक्तना वाइवा बोसी हाना पांगथोखिबा करिगिनो हांगलकली मरी लेनेबा अथॉरिटी ना तांग 15 फाउबी मनुंगदा थबकतो अंथोरक्त्रबदी ऑर्गेनाइजेशन असिना खोंगजंग चंगसिंगनी हाइरी कैबिनेट ना हाई सेकेंडरी की लेक्चरर चत्रे कतरा मरी कॉलेज की लेक्चरर चमरी गतरा निपान हैरोक हाई स्कूल की ग्रेजुएट ओजा 13 अमसुंग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मखादा लेबा ओजा 100 रेगुलर ताबगी अयाबा पिकिबे थवोंग ऑल जिरिबाम कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स एसोसिएशन ना यानिंगदबा फोंदोली हारिबा हाई सेकेंडरी स्कूल की लेक्चरर चत्रे कतरा मरी की मनुंगदा लिसिंग अनि गतरा मंगादा एंगेज तौखिबा मकोई 13 अमसु यावरी अमसुंग 103 अमना चही अनि मुकी मनुंगदा एंगेज तौखिबसु यावरी अमरोमदा जिरिबामदा लेदिबा लिसिंग अनि 13 दा एंगेज तौखिबा प्राइमरी ओजा 34 हिंदी प्राइमरी ओजा 10 हाई सेकेंडरी लेक्चरर अहुमबुना मिराई बिरंबा एसोसिएशन ना यानिंगदबा फोंदोली सब डिवीजन असिगी हांगदुना लेदिबा पोस्टिंग असिदा कॉन्ट्रैक्ट ओजा सिंगबुसु लोक्सिंगदबनी हारी हेरम असिदा गवर्नमेंट मतम चाना मियेंग चंगद्रगदी अकनबा खोंगजंग चंगसिलगनी हाइना ngasi पांगथोकिबा एसोसिएशन गे मिफम अमना वारेप लौख्रे नामरापम कुमार कोबा चही यांखै ग मंगारम सुरबा मियोय अमा ngasi नुमियुंगबा मतुंग क्यामगै अवांग लेकाय दलेबा युमदगी थोखिबदगी मफम खंगदना माक्रे मा वाखल जोयरबा मियोयनी फुट मंगा इंची तरुक वांगी मसापाई कुचुंगवी मसम तेली लाइबक्ता संब्रु अमा थोंगी मांगना थोखिबा मतमदा बालत मचुगी टी शर्ट अमा लिटके अमुबा मचुगी खोंग्राव अमा सेटके कनागुमना मियो एसिबु थेंगनाबिरबदी मनाकनपा पुलिस स्टेशन नत्रगना मोबाइल नंबर 8974053593 नत्रगा 9863158667 दा पाउ पिबियु हाइदे इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मिखल की दमक ngasi बीजेपी की मिरेप ओइगदबसिंग मिंग लाउथोखिबा यावहौदबसिंग पेनद्रे वार्ड नंबर 13 की काउंसिलर की मिरेप ओइनबगी दमक पार्टी की टिकेट तानखिबा निंगोंबम बीजेना ngasi नुमिदांग पार्टी असिगी लुचिंगबसिंगी थौसुबु पेनदबा फोंदोख्रे पार्टी की टिकेट फंगद्रबसु मियामना वोट लेपकनु हाइबा फिरेप की मतुंग इना थबक तौगनी हाइखे लेबिरंगनी अनु खंधबिरगा ग्राउंड करी तौरीगे फील्ड करी तौरीगे हैबना सिंगबा रिपोर्ट फजना लौबिरगा टिकेट पिहन्निंगी हैबसिमदी आइगोइना आई हाइजगे वांखै हिजम लेरक्ता थोखिबा थोनिंगदबा थौदो अदुगी मतंगदा मखाताना इरांग थोक्तनबा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ना थमखिबा कर्फ्यू अदु हयेंग अयु पुंग 6 तगी नुमियुंगबा मतुंग पुंग 6 फावबा पुंग 13 कोमथोले हाइदे हौजिक सानाबगी पाव मणिपुर टेनिस एसोसिएशन सिंधुना लंफेल पाट के ऑफिसर्स क्लब के टेनिस कोर्टा टेनिस सानारोई निफुना सरुक यादुना चतरिबा प्री मॉनसून टेनिस चैंपियनशिप के मेंस सिंगल्स की ngasi सानकिबा मैचता प्रेमजितना मिस्टोन बु गेम 5 अनि ब्रोजेना रंजन बु गेम 5 अहुमदा ब्रोजेना जितेंबु सेट 3-3 अनि तुलेश्वरना सोलोमन बु गेम 5-9 अमदी 8-5 दा माइथिबा पीके डबल्स की चही यांखै मंगा की सानकिबा मैचता नवकिशोर अमदी मांगलेम की जुराबु डिजेन अमदी कला की जुराना सेट 3-3 अमदी 3 माइथिबा पीके थौबाल डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल एसोसिएशन की मखादा कैरेन विखो यूथ स्पोर्टिंग यूनियन सिंधना था अम चथगदबा थौबाल डिस्ट्रिक्ट
residential volleyball coaching camp kaiden bikok mayai lekai ngapigani community hall da hokre hodopagi tharomda sangai yufam jila parisad ki member nominee MD Janab Khan Thobal College ki associate professor Dr M Damodar Wambal Gram Panchayat ki nominee Pradhan H Noren Susaru Yaki MTL YC Nongbramna ahanba 7A side Andro Kendra Village Open Football Tournament ki winner oikre tournament asigi ngarang sanakiba final match ta Nongpo Kaitel Manbi Football Club pu goal ani sinoda maitiba piduna winner oikibani loishinbagi taramda Imphal East ki adaksha P Bimola Anishuba Assam Rifles ki commandant CJ Hazaris Jangam Davi Gram Panchayat ki Pradhan MD Isram Sa Susar Yaki winner oiraba timda lupa lising tara runners up taraba timda lupa lising taru kalonena trophy khuzinaki Best player, Tavikaba. Mari Suba State Level Junior amasung ahanba Mini State Level Volleyball Tournament tha asigi tara tarutagi kun fawba Nauren Junior High School lampak ta pangtolagani Saruk Yanimba Club Association singna mi tara mari faw manungda entry form pisilaknaba khanglakli makata ba sanabagi paw boyai ning thousandagi phongbigani ngasigi Manipur da sanakiba singi makata ba pawda I-League Football Can we doubly sing Preston Neroka F 2015 and 16 between Neroka FC Second Division I-League Final Round gi ngasi sanakiba match ta Manipur gi Neroka Football Club na Gangtok Himalayan Sporting Club Sikkim bu maithiba pikre All India Football Federation gi mieng makhada home and away basis sa chathariba Second Division League Final Round gi Manipur gi Neroka Football Club gi home match oina ngasi Khomalampak Main Stadium da sanakiba match ta Gangtok Himalayan Sporting Club Sikkim bu goal ama sinoda maithiba pikhibani Neroka Football Club ki mai pakpagi goal adu Saiko Hawk to Boyna match ki humputara ni thoi suba minute sanduna match asi mai pakhibani ngachi sanakiba match asida Gangtok Himalayan Sporting Club Sikkim gi sanaroi ong Thering Lepcha Sancha Anchari Abjal Anchari amadi Manipur gi Neroka Football Club ki sanaroi MD Sohel Gobind amadi NG Ronaldo center referee na yellow card piki Sathariba League asida Dempo Sports Club Goana point tara taret phangduna ahanba Minaraba Academy Football Club Chandigarh na point tara manga phangduna ani suba amadi Manipur gi Neroka Football Club na point tara mathoi phangduna ahum suba position da leiri Neroka Football Club ki mathangi match tha sigi tang tara mapalda Minaraba Academy Football Club Chandigarh gi home match oina tha sigi tang tara mapalda Chandigarh gi football stadium da sanaragani Hockey India gi miyang makhada Manipur hockey na sinduna Khumalampak Startup Hockey Stadium da tha sigi tang manga dagi team kunithoi na group mari thongna khaidoktu na chathariba taruk suba Hockey India Sub Junior Men's National Championship B Division gi ngasi sanakiba ahanba match ta Hockey Group Karnataka na Hockey Rajasthan bu goal mari sinoda maithiba pikre anisuba match ki sanakibada Hockey Bihar na Mumbai School Sports Association bu goal kun sinoda yamna laksana maithiba pikre ahum suba match ki sanakibada Assam Hockey na Chhattisgarh Hockey 11 bu goal taruk amada maithiba piki mari suba match ki sanakibada Hockey Jammu and Kashmir amadi Namdari 11 goal ahum chanaduna draw chatkre tournament asigi manga suba match ki sanakibada Hockey Bhopal na Hockey Madhya Pradesh bu goal manga sinoda maithiba pikhi Sepak Takraw Anisuba State 11 Koncham Achong Memorial Men's Open gi final da Manipur Police Sports Club Team A amadi Manipur Police Sports Club Team B ga sanaragani Junior Girls ki Regu Events ki final da SWC Team A Hianglam amadi SWC Team B Hianglam ga sanaragani Manipur Sepak Takraw Association gi miyang makhada Laifam Khunok Youth Development Association na sinduna mitong lampak Laifam Khunok da tha sigi tang tara dagi team tara mathoina group ani thokna khaidoktu na chathariba
Anisuba Star 11 Konsam Aso Memorial Men's and Junior Girls Regu event cash prize sepak takraw championship ki ngasi men's open gi sanakiba ahanba semi-final match ta Manipur Police Sports Club Team A na PUC Kairangbu set ani sinoda maitiba piki anisuba semi-final match ki sanakiba dasu Manipur Police Sports Club Team B na Manipur Police Sports Club Team C bu maitiba piduna final sangkhibani ahum suba position gi sanakiba match tana Manipur Police Sports Club Team C na PUC Kairangbu set ani sinoda maitiba piki Junior Girls Regu event ki ahanba semi-final match ki sanakibada SWC Team A Hianglamna LKYDA Laipong Kunobu set ani sinoda amadi anisuba semi-final match ki sanakibada SWC Team B Hianglamna PUC Kairangbu set ani amada maitibu piduna final sangkibani sathariba championship asi hayeng loiselagani Cricket Manipur Cricket Association Sinduna Luang Sangbangi Luang Pokpa Cricket Stadium da team Tarahum doina group ani thongna khaidok tuna sathariba ahum suba MCA Plate Cricket Tournament ki ngasi sanakiba match da Eastern Sporting Union Wangkhaina YAC High School bu ran yangkhai mapal da maithiba pikre Eastern Sporting Union Wangkhaina toss ngamduna ahanba innings ki batting tobada over kunthra da wicket loina turaga run chamaga nifumanga lauki masigi pakhumda anisuba innings ki batting tokiba YSC High School na over kunmanga ga ball anida wicket loina turaga run marfu taret khak logduna match asi maiti khibani ngasi sanakiba match asida Eastern Sporting Union Wangkhai gi sanaroi Shankarna wicket ahum amadi ball kunthra da run kunthra mathoi logduna man of the match takhre hayeng stadium asida Force Khetrigao amadi UCC Uripoka sanagani Thagachari boyai makha chathajarokda aying asagi pau phongbigani ICAR Lampel Partagi Phangba Pauda ngasigi khwaidagi sakhiba degree Celsius 19.8 khwaidagi ingba degree Celsius 10.8 Nungsita yawba ising manil kisang ayukta sa ada may kutara hundoy nungtilda sa ada kutara mapaloy ki Nasigi nung sukiba kisang tarin dasmit suino kilometer ni Maruba pa mukahana Bill ahong gi matangda India gi President amasung Prime Minister da ayiba chirol piduna takshiluna ba draft tawbad loire Mitayna schedule tribe on the bagi matangda hayeng miyam gi oiba ajobo mi phamama lamyan ba sangnenda pangthogadori amade tafasana gi matungda tamenglong dagi kana laijatrabi nupi amasu Jenims na lemna layingba hokre Hi Stephen Pizza pau mata sesinjari miyeng ta video sumwa mukana khurumjari